Obutumwa bwa Bishop wa West Ankole Johnson Twino Mujuni buhirwe Reverend Canon Robert Kancheroho aha mukoro gwo kwasarira beje 2017 ba senior ya kana abejigana 20 ba senior ya mukaga nabeje 5 nabana bari kushome by'emikono hishomere yari ya Kasinga Center for Higher Education. Odahazo mtuma abo bana mwiniwe numugama ruhanga wese yona oahajiri gurnesi odalemere wamera oyigura tadiro wakinga okinga tadiro wigura oherezo mushatadiro wagwaka. Mukuru w'ishomero yari ya Kasinga che Abel Rushegera nagira ngo abariyo baza kubuzibwa batebekanisiibwe cyo kumara okubara byumbebuzo. For us as a school, we have done our part. That was required for you to do these exams. Stay determined, disciplined, and focused till the end of your examinations. Kancheroho Robert, and according to what he has told us, he has given us hope, and we have gained hope from him, and we are very confident. Omuganda beja barukuza kushitamire buzo mwaka ogu ahari kino nagaro zo mu Rwampara behanangirizibwe kukoresa kira kasigireyo kweherera bakagamba na Ruhanga. Kandi filime yerizoba yabigiye kugira ngo tatina abo kwanemirwa mariyo baza kuzona mubuzo kuko biro kujima haze mtima iyo mwana w'uriyo kwa hero abanoteka teko tumere naza kuzamuni imberagamo boro kutina okwicheza kwa kucengera okushabo kwakorerwa hakanise ya St Luke Kinoni Church of Uganda kandi kwayebemberwa Venerable Reverend Emmanuel Munyaneza Sabadikoni wa Kinoni. Nabwo cyo nabwo ntugira ngo ureke kutina abazire bakozoro mu rumo gwabo government yakora mu rumo gwayo ekanisa namaramizo gakore mu rumo yago nabwo cyo ntumango mu kizame cyo kuzakuzamu Ruhanga naza kuba kwini twatuze mu kanisa wano okusima nga twebaza mukama ababereddewo n'abazadde baabwe kuba babateeka mu ssomero abamu baliyo babaleeyo okuna abalala ey'omukaaga so nga tulina okusiima mukama. Martin Kananura owabali omugenyi mukuru yayahanangiriza bejo kukoresa je ebashomesibwe kibahwere kuhika kekikuru munonga besige Ruhanga abo Ruhanga bambabuzibwa naija kubara nabo kandi ntushabira n'abandi bona abaryoko aba senior 4 na senior 6 omashomera gandi nangwa na P7 nija kubuzibwa muhirwa kwezoku kugira ngo batatina Gashakwa Mike Twachire na Abdukarim Sengendo.